laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وسار على نهجته إلى يوم يبعثون. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، حيث قال عز وجل في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة وأحبائي في الله، فإن موضوعنا اليوم ألا وهي كيف نستقبل العام الجديد، وكيف نودع العام الماضي، وكيف نستقبل العامنا الجديد. فإذا كان الكلام يدور فإنما يدور على حول هذه النقطة، فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإننا نلتفت إلى هذه النقاط التي اخترناها لتكون موضوعنا في هذا اليوم المبارك، ألا وهي استقبال العام الجديد عام 1437 الهجرية. والنقطة الثانية، كما نعرف أيها المسلمون، إن من المؤسف حقا أن يعدل المسلمون أكثرهم اليوم عن التاريخ الإسلامي الهجري إلى التاريخ النصارى. والنقطة الثانية، يقول جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، أي بمعنى كلهم بدون تخصيص، لا فرق بين عرب وعجم في ذلك. والنقطة الثالثة أو الرابعة، فكثرة السنين خير لمن أمداها في طاعة ربه، شر لمن أمداها في معصية الله والتمرد على طاعته. عباد الله، إن كل عام يعد المرء نفسه بالعزيمة الصادقة، فاغتنموا الأوقات عباد الله، فاغتنموا الأوقات بطاعة الله، وكونوا كل عام أصلح من العام الذي قبله، فإن كل عام يمر بكم يقربكم إلى القبور، عاما يبعدكم عن القصور، وعاما يقربكم من الانفراد بأعمالكم، ويبعدكم من التمتع بأهليكم وأولادكم وأموالكم. عباد الله، والله ما قامت الدنيا إلا بقيام الدين، ولا نال العزة والكرامة والرفعة إلا من خضع لرب العالمين، ولا أدام الأمن والطمأنينة والرفاء إلا باتباع منهج المرسلين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أحبتي في الله، مسيب جل الله يتد جومرار سبحانه وتعالى، kanko handuɗo yettede no yettirteno, kanko mo annduɗa la ta'khuzuhu sinatun wala nawm, ko gongata sakkoɗano, on mo annduɗa ko kanko ni yettuɗo hoore mum ko adi yettoɓe mo yettudemo. O wi alhamdulillahi rabbil alamin alladhi la yahjubuhu alhajibun, on ko wawata wirnude fus wirnatamo, wala sama'un sama'a wala ardun arda. hina kammugo woni ko wirnata mo yigol ɗiya kammuɗi, hina kammuɗi ɗum kadi fof woni ko wirnata mo yigol leyɗele ɗen jeeɗi noon. wa ya'rifu adada al amtar, himo andi ko jelu saƴata, wa makayilil jibal, himo andi ko jelu pelle ɗen peesata. wa yasma'u dabibu namlati fi juhriha,
himo nana hito koyɗe korngolingi ma ñewgi ngi ka nder suudu maggi wa yarifu ma yahtaju himo andi ko ngi faala wa yarifu adada asmakil bihar himo andi liɗɗi ɗin ko jelu kadi woni ka maayo himo andi kala ko faala himo andi enen bani adama mo andi malaikaɓe fof ko jelu himo andi jinnaji ɗi e fof kadi sen torodike mo nde wotere Allah subhanahu wa taala o wi ɗum faldintamo kadi himo andi goto kala e sowto muɗum himo andi goto kala ko faala ɗum no ko o wiyete alfardu samad almalikul allamul ghuyub lamɗo anduɗo ko wirni o hiɗen yetta o jomiraɗo subhanahu wa taala ɓawo ɗum ɗon oɗen nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam muallimul bachar on mo annduɗa ko kanko woni janginɗo kala ko jangi kon ustad rabbil alamin aw ustad rabbul bariya allamahu li yuallima al alam jeyɗo tagore nden andini mo fiyo anndi tagore nden hiɗen yetta o kadi duwanomo kanko e sonnaɓe makko ɓe e sahabaɓe makko wonduɓe makko e kala ñentinɗo e sunna makko ha janngo yawmal qiyama summa amma bad ɓawɗo musidɓe julɓe tedduɓe hara hannde yewtere meɗen nde ko yewtata ko wondema hiɗen wayni hitande goo no wayni hinde yehi hitande goo hesere kadi naati ma lasafu sadid ko ɓuri noon sattude e ko suni hannde a tawa heewi e julɓe wo tawata ɓe wawata andude hay lebbi meɗen ɗi sako andugol hitande heyɗe naati ma si ko hitande hinde na feƴƴi ko anduɗen ko lebbi ɗi anduɗe lebbi porto ko wona kontede ko tawde noon hari ɗum ɗo e zamanu ashabi rasulullah sallah sallam jomude nela sa sallam e sahaba e muɗum ɓe ha e leyɗele ko wiyete leyɗele l'islam ñentinɗe ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam addi ko kamɓe tawata tarihi maɓɓe o ko ɓe kontata koye ɗum ɗo ha tawata enen kadi hay sen konti lebbi goo kono lebbi men ɗi konteten ko ɓuuri mawnude e juldeje meɗen kon ko konteten suumayi koye lebbi meɗen ni ko lewru suumayi wiyeten tawata heewi e julɓe hannde ɓe annda e nder lebbi meɗen ɗi sowona suumaye si suumaye feƴƴi ko ɓe andi ko donkin ene ɗum kadi hewtino si ɗum ɗon feƴƴi ñande jombente wolawɓe nayi ɗum kadi jaka arino ha tawata hannde si enen e yejjiti ɗum ɗo si tawi enen e yejjiti fa abnaimana min baadi awla haray ɓiɓɓe men ɓen haray hino ka dambugal kamɓe ɓe andata fi mum déjà si tawi enen e wolta fi muɗum ɗum ɗon haray ko ɗum ɗo wonno ko gonti ko julɓe ɓe Allah subahanahu wa taala tigi kanko tigi o yeeti en wondema o waɗi lebbi o wi yasalunaka anil ahilla iɓe lanɗoma ga e daroɗe lebbi qul hiya mawaqitu linnas Allah wi yeetoɓe nelaɗo ɗum ko waɗintiniranɓe ɗum dewe maɓɓe ɗen no anda si suuma e hewti wiye a hewti ka hoorete si ɗum ɗon feƴƴi sabboto donkin ari donkin hewti wiye ɗon kadi a waɗi hajju on hewti ka ɗum ɗon feƴƴi kañum kadi haray si jombende naati ɓe wiya hitande meɗen nden naati tawnode noon hari ka fuɗɗode l'islam hari enen en mara tarih alhijri ñande ko sen nomar windi lettre o windani e walijo makko goo laaminoɗo e leyɗe l'islam goo woɓɓe wi ko sami o wonno o wi wo kono lettre on seydna oumar hino manque e makko honɗum ko wiyete kon tarih o date o waɗaka e muɗum ɓe wi enen julɓe kadi ɗen haton jini kayɓete mum ɗo date seydna oumar nodditi urgence yoɓe won machwara yo jooɗo yewte ɗum ko fewnu makko kanko seydna oumar ɗum waɗi woɓɓe inni o inni o awaniɗo lanndo on goto kala yo addu idée muɗum goto kala yo addu e raayi muɗum o ko honde tuma ƴetteten enen kadi tarifa julɓe ɓe woɓɓe go inni waɗen gila ka fergunelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woɓɓe go inni no waɗen ka jibinande makko woɓɓe go inni no waɗen ka udditande rum seydna oumar wi miɗo añi udditande rum miɗo añi ñentingol heferaɓe ɓe ɓe wi o waɗen ka milade nelaɗo salah sallam kaw jibina ɗon o wi miɗo ami joga goɗɗon kadi ha ɗum ƴettoye juldere woɓɓe ko wiya waɗen ka hijiri kaɓe fernoɗon ɓe wimaka ɓe seni madina tawi buy tawti on feere ɗo seydna oumar makinde ƴettite nde feere ɗo ɓe ƴetti nden feere ɗo woni uddital labal ngal woni tawi ko ɗum ɗo hannde kadi woni enen kadi tarika julɓe ɓe ko gila ɗon konta ha hannde en heeɓi duuɓi wulure e temeɗɗe nayyi e capantate jeeɗɗi ɓe wi gasi joni hitande en andama tarik o ko lewru honno noon kadde waɗeten goo e hitande nden woɓɓe inni waɗen ka lewru hajju woɓɓe inni waɗen ka lewru suumaye woɓɓe inni waɗen ka lewru jombente raawi maɓɓe kadi fotti yoɓe waɗa ka jombente ɓe wi fi honɗum wo saabu lebbi Allah hormanteji ɗi hino tawa e mayru jombente o wi wo joni noon jombente hino fuɗɗori hino landidi e ɗin ɗon ɗo tatiji jokkodirɗi ɗin koye jombente on hawri o wi gasi ƴetten ka jombente woni jombente lewru aranuru hande kadi hijiri o woni hitande nden haray ko ɗo julɓe ɓe jetti ɗum ɗo
haray enen julɓe nden duwa famude ɗum ɗo fiyo ɓiɓɓe men hen ngadi faami ɗum ɗo ɓawa ɗum ɗo ko wi haray ko annintinten e ɗeɗo toɓɓe fi wondema hitande feƴƴi wonde gol no naatude hina wigol awa mi heeɓi duuɓi buyi ma awa komi satinino kon ɓe nder duuɓi ɗiɗi mi habbino joni hitande ko feƴƴi nde hitande no arde lanndi hoorema taw nde hitande feƴƴunde ko honɗum waɗuɗa toon ko nden ɗo seeɗa ɗoytoma janngo yawmal qiyamati yeeso Allah ɓayno ko waɗɗa toon ko fof seedoyto si ɗum ɗon feƴƴi nde hitande wonde naatude ɗo yarli haɗiɗa wedditino ko feƴƴuno ko awa ɓay nde ɗo hewti joni ko komi wedditino e nde feƴƴunde ɗo awa joni mi geru mi heɗintina ɗum e nde ɗo haray ko ɗum ɗo woni important ko ɗum ɗo woni wonande miijitade joom hakkil wigol wondema si hitande feƴƴi hitande go kadi no naatude ko ɗum o wi wondema na heewugol woko ɓuri moƴƴude e heewugol duuɓi nin ko on feƴƴinɗo heɓuɗo duuɓi buy kono tawa koye ɗoftade allahu subhanahu wa taala haray oɗo o nafitori ko heɓi duuɓi kon woko ɓuri bonde e on juutuɗo gurnan ko on tawɗo hara gurnan ɗan juuti kono hara ko feƴƴini gurnan ɗan fof kañum kadi koye dow yeddugol allah e mawnitinanagol e rewgol allah subhanahu wa taala haray oɗo heɓali gurnan moƴƴam yo allah darnu e sifa ɗan ɗo ibadallah jiyaɓe allah tedduɓe hande wondema kala hitande arde nde woni hesere nde naati haray honɗum neɗɗo o hino haani heblande hoore makko e pellital tiiɗungal pellital wongal gonga fi yo heɓu ko wiyete important e nde hitande wonde naatude ɗo fagatanimu al awqat ɓe maki en heɓɓito e ɗiɗo waktuji wonɗi arde si tawi hanki hari a tinnanoki e fiittugol sadaka e nde hitande feƴƴude awa e nde ɗo wakkilo tinnoɗa sabu nanon a anda sikoye ñallal heɓata nde hitande ɗo a anda siko balɗe ɗiɗi a anda siko yontere a anda siko lewru a anda si tawi hitande fo tawtete joni noon hanki hari a ittatano sadaka hande ittu sadaka hanki hari ɗa ndennano e juulugol ma waktuji ɗin awa innu si allah jaɓi gila ka premier hitande nden ɗo ɗum woni hande ɗiɗi e nder ndu lewru ndu wonɗen ɗo haray wiya gila hande min kadi hanki hari ɗo nennotono e juulugol waktuji yanni awa gila hande mi eɓɓunoto mi juula waktuji ɗin toon kadi juulete ɗon hanki hari mi janngatano alquran ma e nde hitande feƴƴinde hari komi heɓayno e nder lewru fof ma e nder hitande fof komi jippinanno qurana ko nde wotere ma laabi ɗiɗi awa joni mi heɓulo mi waɗa ɓurta mawnuɗo e nder nde hitande hesere ɗo mi heɓa jippinde qurana o ko ɓuri fanɗude e laabi 4 e laabi 10 ha naɓi yeeso tawatta toujours ko yagueɗo ɓeydoɗa saabu nanon abdoulahi ibne umar o wi nahnu kunna ida amsayna la nantasiru sabah wa ida asbahna la nantasiru lmacha abdoulahi ɓiɗɗo saydna umar o wi wo bani adama o wi kamɓe minen min jogitorɗono hoore amen hari wondema si niɗɗi min haɓɓotano ko janngo no weetide men e wonki mi mana ko mi wakkiloto dewal ngal fof mi ina ɗo e weetude hara min maayi ɗum a andi on tigi wakkiloto o wi si woni ha min weeti min wakkiloto kadi min inna dow ko nagata kiiji ɗon tawoytamen futuro tawoytamen kono noon hay hata li hasa zaman mawni woɗɗodiri ɓeɗo e o zaman fewniɗo ɗo hande mo yiɗa koyno calcula si lewru lanni ko jelmu yoɓete si lewru lanni miɗo mari facture ji yoɓeteɗi miɗa dogata facture ji ɗa yejjiti ɓuuri hoore no jooɗi ka hoore ma a yejjitino wondema ɗe mele ɗo ari a yejjitino wondema a anda ko honde tuma nde mayde ange mayre fottata honde tuma fottoto ange mayre waɗi noon hina kayre ɗaɓɓitayma hina a yahata a jottako kadi nde wotere wiya may nde awa ko ɗo woni arde miɗo andi ko ɗo nde arta miɗo habbinde ɗo allah wi o way o innal mawta alladi tafirruna minhu ko nde mayde nde wonɗo dogude muɗum allah wi fa innahu mulaqikum nde hawre moɗon hara ɗa yahude a miija fewno ka miija nane kaari heeɗi accident o maayi nane kaari woni ke ngay ka o maayi nane ko oto tappimo o maayi nane kaari maayi fus musalimo fi hon ɗum balɗe ɗen lanni hay fofago ma ko fofayɗa ko fus lutta jaram maɗa lutta kawre leydi lukma ays sayre wotere ko ñamanoɗa hari luttanama ɗo ñande mayɗa o andu hay fus luttano ɓawto ɗum haray ko allah subahana taala ko noon o hoddirinno haray ɗum no yonti heblano ɗum ɗo o wi wondema yonti heblano ndeɗo ñalande o heɓɓitorano nde ɗo hitande ɗoftagol jomiraɗo subhanahu wa taala wa kunu kulla amin wonen kala hitande aslaha min al ami alladi qablahu yo taw hara ko nde hitande wonde arde ɗo min nami moƴƴina e nde ɗo ɓuuri feƴƴunon nde si allah waɗi mi wuuri e nde ɗo kadi ha nde ɗo feƴƴi aro yorde gati tawila yomi innu komi waɗano kon e nde ɗo awa nde arode kadi ko noon mi waɗoyta ko ɗum ɗo woni neɗɗo marɗo hakkille o wi wondema en andu fa inna kulla amin yamurru bikum kala hitande feƴƴude yugarribukum ilal qubur nde ɓattinayi en ka gabruji musidɓe julɓe janguɗo goto wi wondema wo o aduna ko pucci ɗiɗi ɗi waɗɗotoɗa ɗi tawata ɗi ɗinnon ɗi daraki ɗi yahay ko matiyatul layli wa matiyatul nahar
ko mbaɗɗateeri jemma o e mbaɗɗateeri ñalorma o ñallal ngal hino arde no ɗuytude si feƴƴi futoro gila ɗon haa subaka kañum kadi jemmo kañum kadi ari no ɗuytude ko happananoɗa kon ɗiɗo ɗiɗi ñande o hiɗi yaade ñande o hiɗa waɗɗi hoore ɗi ñande o hiɗi foɓɓintinma ko fopputuɗa toon hiɗi woɗɗintindema ko ewruɗa toon hino ɓattinawge gabruji ɗin o wi aman yubidukum anil kusur ko hitande hiɗe no woɗɗintinawge galleji moɗon ɗi mahuɗon ɗi ñande feƴƴi won si tawi ko duuɓi sappo hoddiranoɗa musidɓe julɗo a heeɓi duuɓi 7 ya andu kon ɗiɗi luttanma kono ɓayno min mi anda an a anda haray heblo waɗi noon siɗa anduno ko hitande luttanma ma ko duuɓi ɗiɗi heddaninoma ma ko duuɓi sappo heddetanoma si woni no haalutti lewru musidɓe julɓe hara goto fof no anduno ñande may nden tawanomo si woni no haalutti lewru sa fottino on ɗon janngowo Qur'an jantagol inde Allah teddinowo ko Allah wi ko ɓurata noon ɗo kono ɓay noon mi anda a anda ɓurɗo teddude tagorde on kañum kadi o anda ɗum woni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o anda konne tuma o mayata o mayino donc a andi jaka musidɓe julɓe wata on tigi weltino o wi ko nden ɗon ñalande nden hitande inde ɓattina on e ɗin galleji moɗon pottina on ka galleji moɗon ɓattina on ka gaburuji o wi aman yukarribukum anil infiradi bi amalikum hitande nde no ɓattina on ga e weddoyagol e golleji moɗon ɗum waɗi si yonti nadama ka gabru haray ko kanko ɗum e golleji makko ɗi o golluno ko adna ɗo ko ɗiɗo woni ko o yoɓete nder ɗon wa yubidukum ani tamattu bi ahlikum hitande nde no woɗɗintina on ga e dakmitalgol e wondugol e ɓeygure moɗon hanki har ɗiɗa welti ɗiɗa woni hakkude ɓeygure ma ɓiɓɓe ma e sonnaɓe ma maynden ara sorte ɗon naɓe nde pottina hakkude ɓeygure nden wo awladi mo ɓiɓɓe moɗon ɓe wo amwalihum nde sorte kadi hakkude jawle ɗen nde naɓa ɓay haray ko ma yaha ɗum ɗo no haray neɗɗo marɗo hakkil yo hakkil ɗo e nde ɗo ñalade hewde ibadallah jiyaɓe Allah mo tedduɓe wallahi ma qamati dunia illa bi qiyami din o aduna ɗo wawali ñiɓude si wona ñindugol dina kan hoore makko si woni no goto ala e hoore ndi ɗo leydi mono janto inde Allah mono rewa Allah mono wawla inde Allah janto inde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hareno Allah subahana taala taggino ndi ɗo leydi sabu nano o yettokel ɗum o wi wondema mi wonali miɗo letta ɓe si wondema sina ɓay piiji ɗiɗin toon wondema an Muhammad ida hakkude maɓɓe e ɗiɗi on kadi ɓe insinanade lammin Allah jonno on sarti aranno goto on Allah e tinono sabu nelaɗo wino hakkude meɗen mi mana mbi ruuhi wonki makko kin sortanoma mi mana ko sarti goto on bo heddi ko sarti wondema hiɗen jantade inde Allah sina ɗum hareno Allah taggino leydi tawi goto alano ɗo wiyo la ilaha illallah hareno Allah taggino ndiɗo leydi o halkino ko woni hoore ɗo kon o acciri ɗum ɗo ko tawde himo rewede hoore ɗo ha ñande hewti ila ajali musamma e lajal ngal o wi hewtegal nden ñande ɗo haray e feƴƴirde ala o wi ko wano noon kañum kadi wala nala al izzata wal karamata heɓaali teddungal e mawnugol e moƴƴugol ko awde adna ɗo warri fo ata e ɓantede fi mum ɓante illa man hada li rabbil alamin si wona o yankinaniɗo jomiraɗo subhanahu wa taala wala adama al amnu ko wiyete ko kisal ɗum ñiiɓata e yankinare kadi ɗum ñiiɓata e newade kadi newede kadi ɗum ñiiɓata illa tibai manhajil mursalina si wona ñentingol laawol nelaɓe ɓen ko ɓe addi kon wa tuubu ila llahi jami'an ɗum noon tuuɓen e foɗutoɗen ene musidɓe julɓe ayyuha almuminuna laallakum tuflihun arma joka Allah subhanahu wa taala malira en saabu tuubugol ruttoka makko haray ɓaawa ɗum ɗo oɗo sahabajo no wiye Sufyanu Thawri pardon neɗɗo jannguɗo ino wiye Sufyanu Thawri hina sahabajo o wi wondema ñande goo o wiyeteɗo Abu Zarr al-Ghaffari o arno ka mokko suudu Kaaba o noddi o towni hito makko ngo o wi ko onon yo julɓe wonɓe ɗo ɓatte faaɓela ɓe fof ɓe dogi ɓe ari ɓe inni Abu Zarr al-Ghaffari ko honɗum heɓuma o inni wo ko heɓilan mi yii nelaɗo sallallah alih sallam koɓe maaki kon ko goonga kono mi yaali wonɓe ñentinde o ɗuɗɗinaali bimana wonaali ala itlaqe ala wonɓe wadde wo kono mi yaali hintimɓe e ko nelaɗo sa sallam maaki kon o wi wono min mi yaali welugol jemma womin mi yaali belanduru jemma si wona immagol juula fii yo taw ɗum ɗo wonande sabu ko dardoye lette nde niwre ko wiyete ko kabru yo naw niwre jemma nden nde jalbinante niwre kabru ndu o wi wo ɗum ɗo fotini jemma o wi wo min mi yaali e jooɗande ɗe goɗɗo jooɗoto wo si wona jooɗande ɗaɓɓugol gandal
e jooɗande yewtugol fii ko dagi ko wonti noon tigi wuurita woko ɗe ɗo jooɗande ɗiɗi woni kanko ko yiɗi jooɗagol o wi wondema o yiyaali mbuuɗi ko ɗaɓɓi wo mbuuɗu arano ko dirhamun yunfikuhu fi sabilillah ko mbuuɗu tawata ko dépensa fi allah e mbuuɗu ko dépensa fi ɓenguɗo makko ne hara kaga dogi ka dagi ɗon o wi tata ɓuru ɗum o ɗaɓɓani ɗum ɗon ɗoni ɗum ɗon haray kaka hala kuyenaɓe tamo ɗum ɗon o wi kanko o ɗaɓɓani ɗum ɗon o wi ko año neɗɗo julɗo geru heɓa batte e oɗo aduna ko waɗi a mayude wa alal insani an yurattiba umrahu lil istifada si tawi nden ɗo hitande naati a innama ko hitande heyre wonande julɗo ɓenni tawde kala julɗo si gotti e julɗo hande hino wiyamo kullami wantumbi fayre kala hitande woni e hitande moƴƴere woni ko moƴƴi ɗum haray koye nde hitande ɗo naati haray an julɗo wonande hoorema kalkilan hoorema wiya gila hande premier nduɗo lewru muharram ɗum woni jombente haray komi accuno feƴƴuno ɓawato ko fof eko fanɗi gila hande mi hijjina fi muɗum mi hijjina janngol alquran miɗo leetayno juulugol juma hare ma mi juulatano juma few gila nde hitande ɗo naati si allah jaɓi mi juula juma sabuna noon ahlul madina yimɓe madina ɓe kamɓe ɓe gontuno wondema wosi allah wurni goɗɗo hawɗi duuɓi 40 fakad a azarahullah haray allah jonnima nganto haray allah muñanike ma wo on ɗuma kamɓe haray koɓe ɓurtayno e rerɗugol ko fiirewgol allah subhanahu wa taala wo sabu noon si tawi a heeɓi duuɓi 40 so ndaari annabaɓe nelaɓɓe fof ko gila kam heeɓi duuɓi 40 ɗo ko gila ɗon ɓe nelete ko ɗon wiyete haray piiji ɗe fof timmi on tigi hande kadi allah na neɗɗo sona ɗuytagol o wi wondema no si allah wurnima heeɓi duuɓi 40 sa heɓoye duuɓi 50 wi andu ko intérêt wonɗa ɓeydoyaade ɗo haray ɓurtu ɓattade ka allah ni sukon ko fijunoɗa ni sukon ko yeddunoɗa allah yo taw hara nde hitande ma natude ɗo ko hitande jokkirde enɗan mi leetataka juma hari mi janggata qur'an mi hittina janngol alquran hari mi jokkata ko enɗan gila hande mi jokka e enɗan nde hitande ɗo tawde kalani konko mi wonduno rowani hari mi ittata sadaka gila nde hitande ɗo mi itte sadaka oɗo kanko ko ɗum ɗo o wi o andintini wonande neɗɗo yo o janngu yo o wakkilo oɗo wiyeteɗo alhafid ibnu rajab rahimahullah kanka ɗo wi wo ruya badu salaf fil manam fa qala nadimna ala amrin azimin na'lamu wala na'mal wa antum ta'maluna wala ta'lamun wallahi la tasbihatun aw tasbihatani aw rak'atun aw rak'atani fi sahifati ahadina ahabbu ila Allah min ad-dunya wa ma fiha Allahu akbar oɗo hafiz ibn rajab yurmen Allah woni makko o wi wo yiyanoma yimɓe moƴƴuɓe ɓen e ɗoygol wo tawi o neɗɗo hino yewta e yewtere wo o inni kanko neɗɗo moƴƴuɗo o wi wo menen min ni sino nin sande mawnude wo fiyon ɗum sabuna ɗon kaɓe woni toon ka kabruji hiɓe wuuri gurɗan barzahiya gurɗan laharayan ko janɗa o wi menen ɗo na'lamu meɗen andi ko woni important juulugol meɗen andi ko woni important wolgol ko moƴƴi meɗen renti ɗum ka kabru gal no nafude men na'lamu meɗen andi wala na'mal kono ɓe wata gollude o wi onon noon wa antum ta'malun onon hiɗon gollude kaduna ga wala ta'lamun kono on anda ko woni nafoore muɗum nden goɗɗo juulay ɗo juma ma ara ɗo nafa ɗo darɗe ɗiɗi ma waɗa ɗo tasbihat subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim hara mo ƴetti ɗum ko sama kala mo segi mo ƴetti ɗum ko seeɗani hara ɗum konngol goto ngol nelaɗo sa sallam ɓe maaki la an aqula subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ahabbu ilayya mimma talat alayhi shams ɓe maaki nde mi wolɗa ngol ɗo konngol subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ɓe maaki ɗum ɗo ɓuranimmi dendagal ko nangue fuɗata e hoore mum mana leydi e fone hoore mayi fof oɗo noon ibnu rajab o wi wo oɗo neɗɗo salafiyankejo o neɗɗo e moƴƴunoɗo ɗo wonɗo ko abou muɗum wo ko ɗum ɗo o wi ka ɗoygol o wi wondema minen fewɗo meɗen andi important golle ɗe kono mi wata gollude hande kadi koko min adduno kon ɗuuɗe men nafude wo onon noon ka aduna fof hiɗon gollude kono anda important muɗum o wi wallahi mi wodiri allah konngol gotol nde goɗɗo wiyta subhanallah wa bihamdi ma ɗum laabi ɗiɗi ma ɗum darde ɗiɗi wo ɗum ɗo waɗede ka ɗeri amen golle moƴƴi amen wo ɗum hino ɓuri no yiɗaka allah ɓuri ko woni aduna o ɓuri ko aduna o e ko woni aduna on ko fof subhanallah siɓɓe julɓe si tawno har hande en andino valeur oɗo moƴƴere en andino valeur jantagol inde allah subhanallah a yetanoma sa seppiɗo gila ɗo ɗum place lit teppere kala subhanallah a waɗante 10 €. wallahi subhanallah ɗi ɗuuɗayno
a faalde no hayñinayo laawol feewu déjà a takkoy to no fiyogol juutu fiyo ɗe diyeron ɗuɗo kono no miijitoɗa ko keteɗa to bo ngol sabu ngol konngol gotol ɗo tun hino ɓuri ɗum ɗo hino ɓuri ko gonɗa o kede o diyero ɗo sabu ɗum ɗo a maaye accaɗo siko mbuuɗi ko ɗi ɗum ɗo a yahay accaɗi ɗo siko ɓiɓɓe ɓen siko sonnaɓe fof a yahay accaɗo kono golle moƴƴe ɗe wallahi ɗum no tawida ɗo oɗo ko ɗum ɗo woni ko yamri ɗum ɗon en tori allah subahanahu wa taala yo allah wawnu en jantagol indal allah subhanahu wa taala yo allah oken goni eɗonitande moƴƴere aqulu qawli hada astahfirullah li wa lakum fastahfiruh innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillah الذي خلق الإنسان علمه البيان وشرفه بالعقل وزينه بالإيمان ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الله سبحانه وتعالى قال هذا في سورة التوبة آية 36 خص الله تعالى 4 الأشهر الحرم للذكر والنهي عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان قال هذا الإمام القرطبي في الجامع للأحكام القرآن haray jomiraɗo subhanahu wa taala ɓaawi yettudemo kadi fayidduano ɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam allah subahana wa taala eno yeeto en wondema haray en anndude limore lebbi ɗin ka makko kanko allah ko lebbi 12 ɗum woni ka deftere makko woni ko windi giɗa ñande o tagono leydi e kammo ñande o tagono kammo ɗum e leydi ndin o wi noon e nder ɗi lebbi 12 womi waɗi toon lebbi nayi ɗiɗo ko hurumji ɗiɗo ko ɓurɗi mawnude ko ɓurɗi teddude ko lebbi tawaynoɗi hay jihaɗi no hay guere no haɗatono e majji si wona si ɓe ɗaɓɓitanoma kamɓe julɓeɓe yo ɓe yetto kono kamɓe ɓe yinanoka ɓe ɗaɓɓuɓe majji allah wi ɗum ɗo woni dina ñiiɓo kaka ɗum noon watta on toñir koye moɗon nden e majji haray noon holol imam o wi wo jomiraɗo subhanahu wa taala o hertini wondema ɗiɗo lebbi nayi watta en toñu koye meɗen nden e muɗum wo haray ɗum ɗo hertiniraka si wona saabu teddingol ɗiɗo lebbi hay fi wonde kala haray nayi ɗiɗo toni ko toñi haɗa inaji lebbi nayi ɗo toni ko toni haɗa kono o hertini tentini ɗiɗo lebbi nayi ɗum woni nduɗo joom ɓente e lebbi tatiji ɓawoji ɗi o wi wo haray ɗiɗo wata on toñidir haray noon allah subahana taala no haɗi tooñe e kala hitande ɗen e kala lebbi ɗin hay ko wona e ɗiɗo allah subahana taala o wi mi harmini tooñe ɗen e hoore am min allah mi harmini ɗum kadi hakkundeji moɗon wala tazalamu wata on toñidir haɗa yo faamu ɓe maaki inna zulma zulmatun yawma alqiyama ko wiyete tooñe goo ko niwre janngo yawma alqiyamati ɗum noon haray musidɓe julɓe haray tooñugol bani adama hino welanma fii ɗo a wiya hino weli fii fiiɗa mari jawdi ma fiiɗa mari doole ma fii hiɗa annidiraka laamu tooña waɗa ko faalaɗa kono ya andu janngo yawma alqiyamati neɗɗo aroyay haray mo ardi golle ko fottata e pelle o wiye yo fokkito naatugol aljanna o fokkita ara haaga dambugal haɗatamo haɗugol naatugol aljanna wooda e dari ɓe wiya allah min dey oɗo ɓay wonino ko a wonno allah ñaawowo on ko aduna wo ka lahara ɗo fof ko a ñaawata a tooñata aw haray dey min oɗo hay toñinoɗa ɗum ɗon haɗa ñaawo hakkunde amen allah wiyamo diyaɗo a nani o inna hi o inna ɗum ɗo yiltoyoɓama haɗa noon nden ñande jawdi ala toon ko yoɓe kaalisi ala toon kanŋe e dawe mum fof ala nden ñande hay si tawi wiyama ka leydi nden ñande goto wawata hoccude goto haajaka e muɗum ko nafsi par ce que allah wi si leydi ndin dillinoyama ida zulzilat l ardu zilzalaha o wi akhrajat l ardu athqalaha leydi ndi yaltina e teddale kala ko wonno e mayre kala ko wonano e leydi ndi yaltoyay to nden ñande kanŋe e dawe mum a yiyay no yibbi hore leydi tawa ko ɗum pirante no warindire ko arna ɗo nden ñande hara goto no ƴaɓa ɗum feƴƴi hara goto haajaka e muɗum fi honɗum sabuna noon asha'anu a'zam min zalik haray hunde mawnude ko sutanako hino mawni ɓuri ɗum ɗon nde ñande a hoccata ɗon da e muɗum e fewtira goɗɗo wiya addumi yeeye tawa hakkille makko non mum ani hoorema hakkille ma ala e muɗum nafere kanko wino ɗon yo faalako aduna ɗo hayno faalidira no kono toon non nafoytade ñande toon ko nafoyta ko golle moƴƴe allah wiya ɗum no yoɓumo ɓe
e golleji ma moƴƴiri ko gollunoɗa ɗo ko juulunoɗa ɗo ko horunoɗa ɗo ko jokkunoɗa ɗo hen ɗa moƴƴireji ka mbaroɗa toon Allah subahana taala ko ɗon innata e malaka ɓe jettu jonni ta oɗo a wiya min Allah o toñinolan o sokkirinolan fimo mari feere o jattirino ɗeyma fimo mari feere min mi ala Allah wiya ɗum no yoɓumo ƴette e jawdi ma ƴette e golle ma moƴƴe ɗen o yoɓe hokkita kadi goɗɗo ko kadi gaddaroyo to Allah min kadi oɗo waɗirino ni ko noon nela sa sallamaki noon oɗo yoɓirƴeɓƴete joddi muɗum ɗin golle mum ɗen jonnite ɓeeɗo ha tawata woɓɓe go aroya wulli to tawa hande kadi amara ko yoɓirte hande kadi ko ɗum waɗete ko bakkatuji koɓe marno kon ko ɗum ƴettete hibbe e ma an fof kotonoɗo aljanna hande kadi ko rondiɗa koko naɓata yiide yirteɗa ka aljanna nawireɗa ka yiite Allah dandu en waɗi haɗa tooñe no hulbini Allah dandu en tooñe Allah dandu en tooñede wi ɓawa ɗum mal hikmatu fi tasmiyatu shahrillahi lmuharram ko fi honɗum waɗi jannguɓe ɓe wi ko fi honɗum waɗi si Allah subahana taala inni nduɗo lewru muharram lewru hormantiro wo yahtamilu annahu awwal shahrin min ashhuri allati naha llahu anha alqital woyno wawi jooɓede wonde makko par ce que ko kay woni lewru e lebbi araniɗi Allah subahana taala wi haadi e majji gueɗe ɗin woko ɗum sabuɗi wira muharram wa yathbutu anhu sallllahu alayhi wa sallam ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إضافة شهر إلى الله تعالى إلا غير هذا الشهر وسبنا هذه جلالي ما كنا لا صلى الله عليه وسلم كبيبية الليل شهر الله فو هذه على كنا ندودو وبيبية نقول شهر الله المحرم كليل الله هرمانتيرو إذا أنو اللي بيكونا الله جيدكو الله جيدكو كنا سابو هرتيني دي ويكو شهر الله سابو شرفا كو تدو قال ندودو ليل نوايكو ويتكم بيت الله alkaabatu kaabatullah suudu kaaba noon ndu wiya ko baytullah Allah ƴettindu kadi waɗi idafa e mayro ko bayti o wi ko suudu amin Allah o wiya luttuɗi ɗin nattuɗi makko kono ko tashrifan lil kaabati ko teddingol suudu kaaba no ko wana noon kadi ɓe wi ko sabu ɗum ɗo haray ɓe wi ɗum ɗo eno sabu ino woni sabu ko ndu wiɗa shahrullahi muharram e konngudi hewɗi goɗɗum go kañum kadi haray ɓaawa ɗum ɗon andintinen ñalade mawde Allah subhanahu wa taala kala moƴƴere nden ɓe feƴƴi o addo e moƴƴere go kañum kadi fiya ambani adama o ya waw heɓude ko naɓiroytama aljanna ko ɓawa e gaydo ɗum lewru suumaye feƴƴi tun juula tun feƴƴa ɓe wi sa hawri ɗon jeegol juldaɗo ino fota wa sa timmini hara hitande ko ɓe wi suumaye no fota sa hawri lebbi sappo ɓe wi sa hawri jeegol juldaɗo no fota wa sa hawri lebbi sappo e ɗiɗi mi mana jeegol juldaɗo e suumaye woni hitande ɓawo ɗum kadi nelaɗo sallah sallam reɓɗini kañum kadi e horugol e balɗe sappo e balɗe jeenayi arane ɗen e nder donki kadi haydi ko moƴƴere ko wonɗa ɓeydade ɓawa ɗum ɗon si donki feƴƴi joom ɓente kadi ari yawa o wima awa ɗo kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam كما ثبت في حديث عن ابن عباس الحديث الذي أخرجه مسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم العاشر من هذا الشهر فقال ما لكم ما شأنكم تصومون هذا اليوم قالوا تعظيما لهذا الشهر لأن الله سبحانه وتعالى نجى موسى وهلك فرعون في هذا اليوم فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فصامه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم أمر بصيامه فقال إن إشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر لأنه كان حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقتدي الكفار ولهذا سبقه بيوم أو تصوم بعده بيوم نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم en yalade teddune wonde arde e nduɗo lewru ɗum woni ñande sappo nduɗo nelaɗo sa sallam e wonno makka ɓe wiɗon ɓe seeni madina ɓay ɓe hewti madina ɓe tawi yimɓe madina ɓen ino teddini nde ñalade sappo joom ɓente ɓe wi wo ko honɗum ɗum ko yahudiyankoɓe e nasaraɓe fof hay ɓe welti ɓe hoori e hoorade Allah wi e ngal ɗo ñalla ɓe wi wo ko honɗum welti ɗon hoori no ngal ɗo ñalla ɓe wi wo ko weltanagol Allah wi ko dandi annabi Moussa kon o yooli Firaun nela sa sallam maaki gas ɓe maaki a ɗum noon min Mouhammad e julɓe heɓɗiɓe ɓawanɓe ko minen ɓuuri handude Moussa dimon onon sabu onon on sansino ko Moussa addi kon haray ko minen ɓuuri handude e Moussa ɗum ɗon nela sa sallam ɓe hoori ngal ɗo ñalla ɓe maaki si Allah dawni ɓe ɓay ɓe hoori sappo tawi yahudiyankoɓe ko nen ñande hoori ñande sappo ɓe wi nela sa sallam no hari no añuno ñentingol ko kefeero waɗi
par ce que ɓe kamɓe atti horude yahudiyankoɓe atti horude ɓe inni wo donc añugol ñentigol ɗum ɗon ɓe maaki simi wuuri haa ko aroyta mi hooray jeenayon e sappo kono Allah subahana taala ƴettiti ɓe ko waɗi sappo hewte ko waɗi nentade ɗum artoyde tawi ɓe feƴƴini mi mana woni sunna hannde kadi yen howru ñande jeenayon e ñande sappo si wona ɗum hoora ñande sappo ñande sappo e goo si wona ɗum hoola giɗa ñande jeena e sappo e goo ñallal gotal ngal neɗɗo hoorani Allah subhanahu wa taala naafila tan hana nafarila on ndi ɓe wi joddi muɗum no fota ko Allah subahana taala woɗɗintinayma hakkude ma e yiide ngel duuɓi goluji temedere ɗum ɗon hara ko naafila on amma farilla o ɗum goɗɗo anda par ce que hay malayka Allah subahana taala wi on anda ko jelu mi waɗanta bani adama e ɗum ɗon haray on wawata windude ko min yoɓata ko min windata ɗum ko Allah subahana taala yon ɗon haray horugol ngal ɗo ñallal sabu e manqude lewru feƴƴinono ɗum kontede mayru capantati on ɗum haray ko hande wonayno ko hande wonayno goo kono selon ka woni ka calendrier kon ko goo wonno toon kono hande haray ko ɗiɗi lewru ndum si tawi en faljali ka konti haray ɗum ko hawroyta ko ñande nogay tati nduɗo ɗum ko hawroyta koye asewe on wonoyta ñande sappo haray e juma on noon woni ñande jeenayi on jonno faalaɗo horude ñande sappo on e asewe yo hooru horugol juma on tun nela sa sallam so haɗi horugol juma tun fi honɗum sabu maaki juma ko juldere julɓe wota neɗɗo hooru juma tun haray yo hooru imma o jokkidira o adintina juma on ñalla ma ɗum waɗa juma on e ñalande gol jonno mono faala hoorde heɓugol ɗe ɗo sunnaji ɗi nela sa sallam waɗno haray yo hooru juma on e asawe on woni ñande jeenayi on e ñande sappo on ñande nogay ɗiɗi nduɗo e nogay tati mayru hawroyta ma ɗum hoora gila ñande nogay e ɗiɗi ha nogay tati nogay nayyi ɗum kadi fof mum ko baraji wodanma haray ko ɗum ɗo woni ko ñentinte ko woni e sunna e nduɗo lewru heewi e ahta uji faljitenoɗi waɗetenoɗi e nde ɗo ñalade gogo on hino wiyeteno wondema ñande julde ɓe wiya gogo ñande julde jombente waɗi kon ka defte figu koso ndaari on yiyata ka windi ko julde jombente ko salatul idayni wiyete ko julde iidije ɗen ɗiɗi ko julde suumaye ko idul fitre e idul adha julde suuma e julde donki jombente mara juldere donc ɗon hina juldere ɗon ko goo e faljere ko faljeno nden wiyen ko juldere ɗiɗi o dagintine nden ñande ko harmi wiye nden ñande sa ñaami a harani hay sa wujji a ñaami nden ñande hana no dagi ɗum kadi ko faljere ñalande e wotere Allah waɗali yo neɗɗo wujjo ñamata no dagi sona hitande wotere ɗon no Seydina Oumar laamino a lontal makko hitande go arno tawi ko fewde heege tawi ñamete ala Seydina Oumar maaki wo haaɗe balɗe ɗo feƴƴa nge heege ɗo mo heɓi feere ka sino mari ko ñaama yo ñaamu so heɓaali feere so ƴetti ko goɗɗo kon o ñaami haray naa ko muy ka konta wi fiyata goɗɗo ma yeege ɓay ɗum ɗo feƴƴi o harmini kadi o inni ko Allah harmini komi jagintiniranno ɗum ɗo ko fiyata heeg nde waro ɓeeɗo noon nela sa sallam ɓe maaki ko ɓe addani hen kon addu alayha binnawajis ɓe fenata e nelaaɗo ɓe fenata e Allah si tawi ɓe ñaawi goɗɗum haray no selli e waɗe o amul ma jaa a ndengitande ɗo wiyano hitande heege joni noon haray ka ɗum ɗon feƴƴino artaali wondema ñande joom bente awa haray sa wujji a ñaami no daggi ma wiytugol bimɓe tuuɓi ane ñande awa ndiyam ɗan sansi ko mbiru jawona lootede ɗan sansali ko wonno ɗan ɗo waɗi ɗan ko ɗan woni hikka kadi ɗum ɗo haray fof ko yewtereji waɗetenoɗi yen anndu hari pewno on zamanuji ɗon ko ñentinteno piiji ɗin ko ñentinano koko annabi awa si tawi a lootige no ñande haray ko ñentingol sunnan ko sunna firano ñentinɗa sabu firano ko ɗin ñande raɗino annabi Moussa ka maayo Allah subahana taala dandi Moussa e ɓengure muɗum nde o yooli firawna e bandiji luttuɗi ɗi donc sa waɗine ñande haray yo Allah dande tawede ko ɓenno ñentinɗa si tawi noon ɓayi hara waɗanoma tentini enen wuurnoɓe ka baadiya ka fulasoji hade ɗe ganduno no waɗe yo Allah subahana taala yaafo en ko angal gangal wonno ko waɗira kono tippanoka e bindi ɗum ɗo haray jola toon hay nokku ka noon ɗo waɗete haray ko ni nelal sallllahu alayhi wa sallam wonno ko yamiri si tawi ɓe maaki si tawi Allah no tawniɓe hitande ari to yorde ɓe maaka no ɓe hoora e jeenayi ɓe hoora sappo billama kadi an abi gatadata marfu'an wa siyamu yawmu ashura ahtasibu ala llahi annahu yukaffiru sanatu allati qablahu akhrajahu imam muslim fi sahihi oɗo e imam gatada taw filli hadis on o wi ko marfu'an ko ɓantaɗo ha hewtega nelaɗo sallllahu alih w sallam wondema nela sallam ɓe maaki miɗo ɓuuri e tanjinade ahtasibu maɓɓe o ko haa ɓe felliti wondema woosa hooɗi ngal ɗo ñallal gotal ñande sappo e jombente ɓe maaki ɗum hino montane e bakkatuji hitande feƴƴunone nde fof yani hitande feƴƴude bakkatuji mum Allah hino yafanoma e muɗum zakara l ulama fi hikamihi istihbabu sawmu yawmu ashura wo jannguɓe ɓen ɓe yewti ko fi hon ɗum Allah subahana wa taala ñentini waɗugol ɗum ɗo horugol jeenayon e sappo on wo ko piiji tati ko mukhalafatul yahud ko fiye lutodire yahudiyankoɓe ɗum woni goo ɗum woni hikma on fi horugol jeenayon e sappo on ɗiɗi on wasilatuhu bi yawmin sabu nde sa sallam maaki
ñallal gotal horugol ngal juma ɓe maki jokkitina ñalaɓe go no ɓuuri moƴƴude ɗum kadi ɓe wi joni noon horugol maɓɓe sappo on ɓe watta ɗon ñallal goo ɓe maki ɗum ɓuura modi moƴƴude ɓe wi ko sabu ɗum ɗon hikma goo waɗira tati on al ihtiyatu fi sawmi yawmil akhir hasiyata naksul hilal wo haray tati on ko wiira yoddi horu jeenayi sappo on ko fi rerɗal ngol ya hawru sappo on wawi wonde gasa ñande wiɗen ko sappo on hara ko nen ñande wonno jeenayi joni noon sa hoori jeenayi e sappo on andi ɓe wiye wo sarinde si naati e fitare a sunni fitare nde fof e a taƴƴini ko nannguɗade kono siko sengo goo sunniɗa nde wawi suɗorade sengo goo joni noon haray sa hoori jeenayi on e sappo on ɓe wi wo hay ɗo woni ihtiyat wimana haray a taƴƴinike a heɓlige fof ko ɗum waɗi so wiya alayno gadiri yo suɓɓe balɗe sappo o sakkidoroɗe fof ɗaɓɓite mum fof harana ya wi ko ñallal gotal ko ñande noga jeegonoyde noga jeɗɗi tawata fuy ko ɗon jogiti joni noon ɗo kadi sa wi ñande sappo a wi ko nen ñande hoɗa tawi lewru ɗo ɗuytoyike tawi ko nen ñande ko jeenayi haraji mana heɓali sappo kono noon na wonde aɗa heɓali baraji fof korka ko horɗa ko haray ko sabu ɗiɗo piiji tati woni ko ulama yewte muɗum aqulu ma tasmaun inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك واعداء الدين اللهم وفقنا بما تحب وترضى اللهم وفقنا بما تحب وترضى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى barke Allah subhanahu wa ta'ala le jaɓan ko juurde ko Allah moƴƴinan wondundeji meɗen ɗi yo Allah moƴƴinan en leydi meɗen ɗi yo Allah lammin yurmetede leydi ndi hoore meɗen yo Allah santo yimɓe leydi watta ɓe yimɓe moƴƴuɓe barke Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴinan en inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma waffiqna bima tuhibbu wa tarda allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mattina اللهم بأسمائنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة قدير. وأخيرا إننا ننبه أيها الإخوة المؤمنون كما ترون أن هذا المكان أو هذا المسجد يحتاج إلى عون الله سبحانه وتعالى ثم بكم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يجعلنا من المتصدقين. أنا عندي إن شاء الله هاي الجمعة كلا إن تورط في سبيل الله سيدا نكبر مدة سبنا نوه إن عندي دو إنه ياجنا يكون إتفاعل كياجي بريدو إنه قوت كلا يدفع في الله سبحانه وتعالى في قوات النفي تورد هاي دو عندي كورنو إن ساكن دجال مسؤول نزوج إنه في كذا جيني على نيجي نتوه هتيجي هاي جونو هيدا هاتو جيني كال سيبو بولي ريندو كأين نون دارا توفي نتو الله جيسون تو كونو كأين دارا توفي يسوع الله كماي قوت كلا يوي بكانيو برا تدارا دفيمو قوت كلا يوي بكانيو دارنا Nabi sallam be maki sa wadani Allah ko botata cuuru sundu aduna do a anni ke dum don ko julirde Allah subhanahu wa ta'ala ko galle e der galleji aljanna wada do tamam so be julde dum no ngan dum no kata mettante darno ko kono mbudu ma goto sa wadi do ola kadi beyti mbudu mum goto sabu mbudu ma mo wadda do ya andu dum do beyditi kadi buye julirde ne ara ya andu anke Allah subhanahu wa ta'ala wada do den de to be aljanna dum Allah wada dum aray wala tawakkalu bi anfusikum bima tuqaddimuna inshallah aray goto kala wadani hore mum ko ngati nen ko hore mede en taw yalla no yalla jabangi bumu ila salatikum jeex makko ngam laawol kisal ko laawol peewal